Ko ia te tumu o te mana ārai hauata moana I te wā I pai ai te waka orina. I naia nei he mahi hou tā Catherine Taylor, ko ia te kaiwhakarite I te mahere whakaora I ngā takutai moana o te moana a toi. Ko tāna mahi tuatahi I te rā nei, he huitahi me te iwi. Ko ia te tumu o mua o te waka ārai. Ko tāna mahi tuatahi he hui a iwi. Kanuhi ki te kanuhi. Well, I actually started in this role on the 9th of January, so this is my very, very first meeting. He mahi hou tāna ki te whakarite I te mahere whakaora I te takutai moana o konei. Can that happen, do you think? I'm sure that it can. I mean, when we saw oil spilled on the beaches before Christmas, we were able to see it cleaned up quite quickly. Ko tētahi o ngā mea kata mō ētahi o konei, I nā mahia tēnei matenga tai au pēnei te nui ki tā wāhe, ka panaia te tumu. Engari ko tā tātou o Aotearoa nei, nāu te mahi, māu e whakatika. Ko tētahi o te haukāinga nei arā a Jack Thatcher ka mahi ki tōna taha. Rātau ko tētahi tokorua no mō titi me maketu. I te timatanga kāre rātau e whakaia ana ki tēnā. Ka tahe anō te iwi, ngā iwi pēr. Kua tae ati ki te noho I te tēpū matua I te taho o te kāwana o ngā kaupapa pēnei. Engari kei te māharahara tonu ngā iwi mo te tai ao, e whakapono ana Taylor ka ora anō te takutai moana. International oil spills are monitored by scientists, and we know that when oil is a naturally occurring substance, and what happens is that we can clean a lot of it up. Kua wai tohu whakaetanga whakaora ngā iwi me te kāwanatanga. Hei te paunga o tēnei marama ka whakarewa hia ki tauranga. Ngā huia Wade, te karere.